fu osi epu panimpu o panipo popo ni bina bo se ikwa abuja fo kokoncha na banwaza ti amna wo no wadu yo se ya bebo nkonkoncha nti de bia de wafa afa no eto sign abuja wo na bro kwa ato am se yemfa beni dwuma ewia yemfa bibi sisi wo no why na dwin se de ade eto so ne egu be de obebu kafo bia so etiena na opema atem katwani ti ozahere kwa bro kwa me say kube wose hoho yeso no nansa nti na se ofisuru ba na okuta na duane okuta ni su wo se okuta na atrefre aka ho no mo na muka se kube si apemfo kromu a esi wokwa tie abro ni bayiye nti na opremri ode furu kube nya so okoti biare yes premre epie free mu a ka se bibie ni bonu opremre chire yi o so photocopy na fidi koda na yem ayento to aso ti na premre waka kuntunkum ana se wo to afra kitibomponi tente ma ne tente na opremre pekroma no bro de enyepe eye no kre ende no kre trodo na nso so me mo ati ase se opremre hu enti na nwa sina mpo bitwam obro na mkol asahene aponti bema nti wo betwam na ma ante ne ho pampan so ma ante ende no kre na aponti bema si oka ho ana aponti ni no so oka ho na ewu na chiriba aponti bema kro na no wo so wo no ogofo beire ani agena ye front do fo ma onim so wa me se o paire kedu kisi se fu fanti na bretin shepi ayi fara sika so bi nkwa bam da bi na se ayi fu sika so ye mobo mo gedi kisi kro no si eto esi ebuza pieto o se bi o shensi atofo no no ntu afon Mr. Gale o si he ti na kro wanti ma nya kese no anya si akoko pa woni makro madan isusu nto so kro se ne tanfu twa professional o si se uma wa be ko de papa bi dia ana no so wasa papa bi o sa kire o me mo ati se adui se di adui tie no bi antimi nka nchense kodu edesin wu na se de o kwase yaso no ko se de kodu adui mpase na yen su kodu abrekura na musim wati asamu yesan na mo amusu bunu na odumposi esi ho kredi dai ebudumbusu dia na da se no so wasa akotena so na je kumti asi yesama na onye wu akoda nsama mpo sebe oba wasi ba esi aboka no wasa ne yenhye de jawo na ba si ni yi ase ko pekurafo na se de obi sunsi ba esi mpatikwani na obi a obo be si ba esi nyemo na mga so twa na kosi akuma to twekura ode no to bebo eno so ye no kre tie na se na me say ne wato koko aboka no ye ma na ye sekele wiliga we yasema yese oka empanimfo esi se so fa nzongo ayonko na anya woda ma fa na chiri abre me say se hu se ba esi ni ababawa na se ne to wo ne to wo so ne to wo so sa na e kire wo se wo ye be ma na usika abra wo ye be ma na usika abra wo ye be ma na usika abra ko tia pe we bu anya papa bia na nsa manfo ati ase ani bo ani owe engineer aprusu tie ofa yo Japan o se obema woni ahode wo mpam no ne mna ne we wi asoroko ndi enukre nanso yesi bema eyi obi na so bema ensa di sinebo na se kwantre enso wo to efie to ayentwumdie ma no yesi abayo bi twa obi mpo bi empo bi dwamu a ne firi na no asimti enye ti bon kotofo mi ni hye so ana e prasum dwi na yesi abayo obu ni pa akona wo de gini dwetire ye di nyansa safo na bie nim de epono nyansani na kompratwe de dawa so pese obi ana ye oden so amekom nyo wudi di ntim jakale adidie so asonfo na do so na se eno so ye no kra ne mo se ntim jakale so anso ana ma yakobo no fe yi ase anka afa wro wa ma de nkyira mam sa yesi bra ntim jakale mre fifiri ya na de nkyira chei e wo de nkyiki die de hia de nkyira chei no eno so no de kwa na biem yesi se akom e ya tora me fira obiri komfa no chetan de nkyira bomofo onihwefo ne mo apremu ana we no yesi to so nso ade no antiaka apremire ni akire be na da wo so mpokura so ni kunu ono ana ni baby abobo so se wo twen no anyi oti na ni no anya bi kura no no se so ono ni ani nti o se ani kura hu hia sana tie ayo yesi se owu onya ya ka bo wo ba mo owu anko na ni yem trabo na se ni owu so ye ti na ahaban aya dada kura de tuwe wa na esan fofo na so owu eyi nyenu ni de kura di agro Isaka Osumanu wo se owu santin obi adimbi yenim ni odikan yenim ni edi echi ene yenim ni odi fifi Mr. Good onye ni ba bi ko so owu akwantuo no ye ko ni nkatani eno se ye no kura DJ Alaska ono so se owu agidi eso se owu so fro se bla ni krum de dia dia enye abusu agidi no aka se mi yepe ni o do ni ka fa mi yepe ni ngwaza yesi se ye nsamanse ho no sa na nsamanto anso ho eno se ye no kura insu anya petafo na ene twa kwam den ye no kura ensu yiri kopim si ebi simpia esan na chiri akukọ so hwete kote jajampia wa osan na chi yesi akukọ ohwe ase osichere ma mensen no dwa ne nan na kura bopimo we ebe we so efiri makache na na de na kwa kufu ad Ghana ma pende da wo se
Se wo huru achi mabu akwani bebre a so bibi bitu agu atiwa yesi de bremu dano no anadi o de ufo bi kontomwa ebe ya hu ya ti ba na ba mu no ona bremu dano se ufo bi kontomwa mra ufo kontomwa na so wa nchire wani yawo ana peji so go tata na unu wani nya wani masin ba o sa hene wo ye mpisi ebu oni chi ositi amakogu hu yesi kwasi ebu ti na makosa jam pisi aga de se kwasi ebu so ba na jugo na obi apoma twade ahye ne tumam endi anokre yesi nye da na okwasia okwa agu oja ne ntuma ho ti ne oba kwasia aro di wiwo tirimodin na okwasia so ninyawa yentia so mpremu na se de okwasia so nkwa so na ogina muro so aja na agu no ho na se nye makwasia na yi obi anka atwa abenso ho ade sesi mbafie eno so ye nokre okwasia so no so ye dem nyonko ne ene me aba ye di bo otachi no ye di bo ba nso ye yie o sa hene ti ebe wi ne sense kwa bro ebe wi free makache free makache me say abofra to bo bokotra enye so ta kotre o de hwese na engineer okotre se bi oto bo bo no hunye na hin se bi odina nchan e ka se na engineer no okotre ya mponsa o se se ne tupi foma na nje se na kotu ekuma fa nwea mo ana mu bu ben se kotu ekuma ni si o enso de brebre winti he jira kwa wati ba nyeke se baby gross wa to petetu obu ma Mr. Garlic uno se hin tinaja ha una to petetu a o se wa kura bo sa ani wa se me de se me jafo abojafo town o musu koko se na ka senseni mu wa na wo ba ya kura wa se kaba na ogusa ye resini atale koko to tiro so ho ero se ya kura efu kwa wa wa se kura wi abobo ano si o fure busa wa o tie to wo Dr. God is great na ko dia o say leave nothing for tomorrow which can be done today chance ade abet my na nfa so chance say mpani say enemeye o tina maye nti na kokko what meant to that man o say yakatima mo wadi amayo de disika koto udwan wa say bubura o say ofura yiri nation so nitio emewi efiri na do dan ko akufu ado o say two heads are better than one tikuro ho en kwagina sa funtu furefun de nchem furefu o motiri omo yefun ye ba ko minimu twitwe nti na odidi ana ofun enye obibi no danfo a o ka no munu kura say a no kwa no aka no ho omo se odanfo so ne dam ati akonya de odi hwe yi abo apere na say ne se odi se dam tiko na say ade se ne henhen na say ado se pampam na anyongofo se ne henhen Gabriel ne ka say odi yarefo abafie fanu kwa bonchen kwa na san ko fa se be bodam nia ba odi se sabro samba ebe afie awia no o odi mpunke ba yesi de odi so be sie ye awia kete na me ebo abrewa bi bayi eno so ye nkre no no so was odi enwo egu wa papra sa so no ye so na ba kon emframa na ebo ema na abrewa mpampa ju ye o tbd no na ebo ku se emaburu ekọ na abrewa se mekọ ana ho odi ye gina ne pumum yesi ekom di abrewa na osuni nana no o mu abrewa na so ana ati abrewa nkoma asem ana abrewa woni abrewa ntwempra esuro na da buntwan ye na aka mi ara kai ye na e no so na sa don fa hin supu asanti atuma don fa supu hin supu osisi a ko say here aha de ye no se onyankopon pe mikroma akrofa yi enti no ma ka bo si sa na onyankopon so on pe asin ankema pode ye si enti no ma achi na tumasi mu no yesi die ne si seche jama sinti antumpan ana oni ma dokro se woni mi ye odedentwie oye okwa ya se ankotu ja be dinachi ana om si efie ja beduma ye tuhye kwase ansa tie na ehye no so na man kesimfo no omno mo kai om se asosi asebo oye pompon no ma na ochil no yesi osebo ofurure mbego fiefo amane ese krotwa mansa aba wa beti ne bawia yentie na emu yemfa kwa adu osoro na abrayen no so wonye modaduro ana om se baby osoro na mo etie na kokko hwede dwale mo ye na tepe osoro do mpensu no fa egu ho apatakuri ni ma nakom enge no kure sa na tie na baby osoro wu egu nso no mpensu mpa woda enye ko otwa mansa abra na aso ana otwa janka bod ba tunu bi ma no wa na aka sese otwa ejo program ese chi kwa haya na kwa oya na manu enti abusia ena aprokwa pa se obeso no hwanwe ebrinti edi ski ebesen hia bi match no etu adeda bia